Так, assalamu alaikum hurmatlı bizning kanalning ko'ruvchilari, qimmatli mekendashlar. Kunjelesi kanalı bugün mana Soquluq mal bozoruna keldi. Bugün mana 7 mart. Biz mana uylar tarafa geldik. Onda siz gördüңүздөр, saanılar ушул жакта турат, мына кунажындар турат. Men bir retten чекеден сурап, баалар менен тааныштырам. Мынчы мына жөнөкөй кунажындар турат. Мына ушуну сурайын. Канча таксыр бул? 46? Kaçat değil mi? Yaxşı. Jönököy. Muna paroda kунажындарчы? 59 ekan ha. Көрдүңүздөр. Эми качата булар ha? Alаңызчы? 55 ming so'm. Bozor tushgan o'xshaydi. Men tushgan. Qanday bozor qanday? Suzdab qoldi deydi biraz ha. Bağlarda tushib qoldi deydi. Soquluq bozorunda bağlarda tushdi deydi. Gördüңүздөр. Mına monda kelishgan kунажындар turadi. Bular kimden bo'ldi ekan? Bağılganmı bular? Sizniki emasmi? Hazayn. Men. Sizniki bo'lsa? Bularmi? Qaysilar sizniki? Bu qizildan boshlanadi. Bu 4 kунажын. Bo'z ekan. Qanchadan so'raysiz? 95 mingden. 95 ming so'm doğun deydi. Bere turadi. Mına qara kунажын ko'rdingizlar, mına ala Galishtina. Mına shunday kунажындарды 93.500'den algan bolчу. Bir juman burun. Bizdikiler. Mına shundayda ko'rdingizlar 95 ming jaqin ele surib atat. Birinchi tut 3 aylık bo'z ekanda. Shunday kунажындар alıngan bolчу. Ya alaoydu qancha dedingiz? 85 boz mu? Boz ekan. Mana ne ko'rdingizlar be? Bozor. Shuncha azayib qolgan be? Azayib qolgan. Ta so'ray berayın nima? Mana sağan uylarga keldik. Navesini astı. Ana o'rta uy shu. Al otasiz, sat otasiz siz? Men shuni al otam. Al otasiz. Bozor qanday ekan? Tushibmi, ko'tarilibmi? Tushgandan emas, emedilar. Jana satgan arzon, alganda qimmat bo'ladi. Shunda ya. Yok kishine turib qolyapti deydi bozor. Turib qolyapti. Bugungi bozor turib qoldi. Turib qoldi ha? Yaxshi. Ta qancha dedingiz torpog'i menen? 115. Erkek bir torpoq? Erkek ekan. Sütü qancha chiqadi ana buni? 5 litr chiqadi ha? Siz qancha baho berdingiz? Men 100 berdim. Bermay aytadi. Siz qancha deyapsiz endi? Bo'ladi. 105 deydi. 105. Sodani qiling ha. Keltiringizlar, yaxshi. 105 ming so'm so'raydi ekan. Bozor ko'rdingizlar. Men arasından tandab ko'rsatayın ham. Oho, bo'z ekan ha, o'ta qusaq cho'ng. Jellik. Bu qancha dedingiz hozir? 140 ming so'm ha, jash yo'q. Buni onda. Cho'ng ekan. Taqsir bilan urg'ash torpog'i bilan qarmab turadi. Keng taqsir qancha dedingiz buni? Buni 85 deyapman, arzonmi? Arzonmaydi ha. Bolasi qancha oylik e? Aylık bo'lak 20 kun. 20 kunlik erkek ha? Urg'ach ekan. Süt 5-muz olsun. Sütü qancha chiqib qoladi ana? Sütü 10. 10 litr. Yaxshi, jemdesi 15. Jemni keltirish kerak. Siz qancha so'radingiz bu qizil uyga? 110. Bo'z ekan ha? Süt qancha beradi hem? Tuğandan keyin 20 tөгөрөгүндө дейт. Азыр соолуп калыптыр. Жакшы. Тақсыр сурап атасызбы муну сиз? Сурап атасыз. Oğlum. Qancha деп атат муну? 85 ge berem deydi. Siz qancha berdingiz? 80 berdingizmi? Yo'q, men 80dan tushib ber deb atam. Bu cho'ng uy ekan ha? Tishlar maydalanib qolibdi. Qanchani tuğan bo'ladi o'shanda? 12-13 tuğan. 12-13? Shuncha 12-13 tuğsa bu. 18 için tuyuyordu. Hop. Taqsir. Belgiler. Taqsir aytding, hozir ne sezon geldi? Uylar bo'yicha. Etin sezonu, sütün sezonu. Süt hem arzanda atat hozirchi. Soquluqda qanchadan bo'ltasiz? Süt 23. 23. Jaza tushdi-da, jazda. Yaxshi, qimmat edi. Torpoqlar yaxshi. Biroq men bozorda qarasang ko'ngil, tozalagan odam yo'q. Buni aytdik. Da bunu ayt. Slovya yo'q edi. Shag'al boshqa bozorlarga o'zing tap toza.
Semont толгон шагал төгүлгөн. Şu hazır neme? Men sizge жакшы жаңылык айтайын. Men 4 күн мурун Айыл чарба министрлигине бардык. Мындай алар деле башка мамлекеттердин карап тур да. Бүт стяжка жакшы экен да, анан уже мал базарларынын ээлери менен сүйлөшүү жүргүзүлө баштап тур да. Кийинки жылга уже азыр эми могу жаан убакта кыла албайт да. Стяжкачы жазында ушу стяжкалоо условия түзүү шартына мажбурлайт экен да. Айыл чарба министрлиги. Ошол иш баштайт. Условия кылса болбойт эми канаса мен. Биз бардык. Ошо биз мал базар тарткан Токобан кичине бунан көрү тазараак. Мына ош, ноокат базарларга бардык, караван базарларга. Тап-таза. Ооба. Ошон үчүн Айыл чарба министрлиги ошону баштаптыр. Ошо биздин мал базар тарткан. Биздин сокулук базары эле ушундай өтө. Пригород не болсо бир жумада бир тазалап турат. Ошондой. Көрдүңүздөрбү? Мына кара ойду сурайлы, а? Содалашын. Кара ойга канча сурадыңыз? 110 торпогу мененби? Эркек торпокпу? Ургач. Канча күндүк? 10 күн, 15 күн? Bir cumalık eкен, ha? Mына кара ой. Жакшы, базар жакшы. Кыймылдап калыптыр. Кандайсыз? Сиз не сатып бердиңиз? Мал сат. Кунажын, бука. Кунажын. Жакшы. Кыйналбай эле саттыңызбы? Жакшы, баракасын берсин. Ой. Мына кызыл кунажын сурайынчы, чакан үй экен. Канча сурадыңыз буга? 85 сурадым. Торпогу менен, а? Эркек торпок? Ургач торпок экен. Мына кичинекей торпокту уйлап. Могу канча сурадыңыз? Бул да 85, ургач торпогу менен экен. Базар жакшы жылып атыптыр. Алауй. Болду бол. Канчаны тууган? 3-чү туу 3 ай. Канча сурадасыз буга? 80 миң сом. Базар түштү, көтөрүлдү дегендей. Түшүп атабы? Жакшы. Бу жоону канча экен? 75 миң сом. Сүтүчү сүтү. 10 литрден, а? Жакшы. Канча айлык болсун? 4 ай. Эми билине баштайт экен, а баласы, 4 ай болсун. Жакшы. Мына келишкен куйду. Содалашып атасыздарбы? Содалашып атасыздарбы? Жок. Кызыгып алдыңыздарбы? Алганыбыз жок. Сен немеден? YouTube'дан. YouTube'дан. Канча сурат экен буга? 120 деп атат. Жакшы үй экен, а? Канчаны тууп таштаптыр? 2 күн тууган болуш керек. Сөөктүү үй экен, а? 90 кылып атат, берген жок. 90 euro айтабы. Жакшы үй экен да. Карап коюңуздар. Аксакал, сиздикичи? Канча айлык болосуз? 7 ай. Канча сурап атасың аны буга? 120. Канчага бербей койдуңуз? Шын. 100га бербей койдуңузбу? Жаш үй, канча жаш буга? Экинчи туут экен, а? Ичиндеги экинчи экен. 100га бербей койдуңузбу? Жакшы. Мындай үй экен да, келишкен үй. Мына чоң уйлар турат. Бул уйлар алдыңызбы таксыр? Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Жок, сатыкка келди, сатып атабыз. 3 үйбү? Жок, 2 калды азыр. Сатылды калганычы. Мына 20 баш короодо турат азырчы. 20 баш кoro. Мына Галштинабы? Мына кара уйлар Россиядан качан келди булар? Жумадан ашты. Жумадан. Өзүңүз саап көрөлөксүз да, мындай. Жок, туйт, булар туйт. Боз. Сатуучулар уже биз жумадан туучулар сатып кетти. Ушул айдын аягында тууп калат, а? Мына желиндерди көрдүңүздөрбү? Тандап алып келдиңиздер да Россиядан. Ооба, тандап келди, бүт текшерилип тандап келди. Эми өзүңүздөр келгенден кийин саап көрөлөксүздөр да, а? Үчүнчү туут уйлар жок булар. Жакшы. Эми чыккандар да запуска чыккандар. Мына сүттөн чыгып кеттир. Мына ушундай уйлар экен да туугандар. Кара Галштина. Канчадан сурап атасыздар буга? 130 сурап атабыз. 130 миң сомдон. Каерде турат калгандары? Воронцовкада турат. Воронцовка, а? Өйдөдө, шаардын үстүндө. Жакшы. Номерди айтың таксыр. Үйгө барып көрсүн элдер. 501 0501 30 20 22. 30 20 22 дейт, а? Сүтүнө гарантия барбы же саап көрөлөксүздөр да эле? Ал жак. Жок, булар баксына. Жени саап атат да, бар саалбайт да. Ошо 1 айдын ичинде ошо тууш керек да уйларчы. 1 айдын ичинде туйт ошондо билинет, а? Булар болсо 15 күндө 1 айдын ичинде туйт. Фермадан жакшы эле мен айтышты эми. Биз саап көргөндөн айта албайбыз да, точно. Монча чартып айта албайбыз. Болду.
15 günce bir ayın içinde tuğutken bundan sonra qarab turib içine tuğuçu uylarda. Şunday. 15 günden bir ay aralığında tuğuçu uylar eken. Şunda qarab eme qılaverasizlar. Bunu boz uydu. Sizden mi taqdi? Yok, men alıyorum. 110 ming so'm so'rab o'tadi da. Oho. 15 litr süt beradi ekan. Jelini. Oh, buni so'q yaxshi ekan. 110 ming so'm so'raydi. 15 litr süt var ekan. Da bu naves. Qancha so'rading dedingiz ele? 80. Buni ko'rsatdimi? 80 ming so'm. Sütü qancha? Sütü 10 litr ekan ha. Bu uylarni va kevek bersangizlar süt beradi, biroq az kevek daha qimmat turganlar. Kevek 18-19 ga chiqib ketgan. Tak. Buni g'alaviy var ekan ha, yaxshi uy. Jelini ko'rdingizlar, torpoq yem turadi ekan. Jelinleri uzun-uzun, qara uy kelishgan yaxshi uy ekan. Torpog'i da g'ala. Da hozir sulash o'tadi. Hozir surab qo'yay. Bu qancha so'radi taqsir? 110. Kelishgan uy ekan ha. Qaranglar jip-jilma. Yaxshi uy o'xshaydi. Sütü qancha chiqadi deydim. Qizil so'lib qoldi. Ha, sütü qancha chiqadi deydi? 10 litr. So'q uy ekan-da, buni qarang. Tak, buni neyse sulash bitilek dag'ili. Men bu yoqqa o'tirayinchi. Ya bu bosiq. Bu qancha so'radingiz taqsir? Qancha so'rab qo'ydingiz buga? 135 ming so'm torpog'i bilan. Yaxshi ekan-a? Aldingizmi, satdingizmi taqsir bularni? Almadım da satmadım da. Qaysi sizniki? Almay turam. Ha, siz satalaksizmi? Alayın deb turam. Qaysidan alayın deysiz? Qaysini deysiz? Bozormi? Shuni qancha deydi qaram? 95. Torpog'i bilan, ha? Qanchanchi torpog' ekan o'sha? Birinchi deydi. Jashqunajin ekan-a? Siz nesiga qiziqdingiz ana? Yaşına qiziqdim da. Süt berib ana? Yaxshilab. Mana shuni jash biroq qimmat so'rayotadi deydi. Buni qancha so'radingiz? 105. Torpog'i erkak, ha? Torpog'i bilan 105? Torpog'i bilan 105 ekan-da. Yaxshi. Buni süt tug'una bor ekan-a? Sütü qancha chiqadi? Buni 13 deydi. Torpog'i bilan qancha qoladi? 105 ming so'm. Mana qarangizlar, hozir shunday o'tadi. Buni 105 deydi. Qanchalik süt beradi chamangizda? 10 litr beradi. 10 litr. Uymen elektronisda? Yaxshi, uyda. Sağın uylar. Sağın. Bu qafaqasmi? Yo'q, sağın uylar. Taka sağın ya. Süt qaysi vaqtda ko'tariladi? Bahası? Qishda ko'tariladi. Qishda az tushayotamiz da. Tamam, ko'rdingmi? Yaxshi. 22 dan. Soquluqda? Soquluqda 22 dan. 22 dan ekan. Yaxshi. No'g'li kimdan ekan? Bu süt qancha beradi buni? Safin jelin cho'nga shit qo'yganmiz. Yemizgan emasda. Bir kun. Yaxshi. Shuni qancha so'rayotgan ekan? Xo'jayin jo'q bo'ladi-da, baylab qo'ydi. Torpog'i bilan ekan tem bo'ladi. Yaxshi bunday. Ala, cho'ng-cho'ng uylar turadi. Ko'rdingizlar buni? No'g'u. Ala uy. Muyuzlarni qarangizlar. Mana palasalari oz ekan. Yaxshi uylar biroq esi yo'q. Sizdanmi taqdir? 150 dan deydi. Shularni Eki o'qadi. Rossiyadan kelib turdi. Yaxshi uylar ekan, ha? 140 dan o'ychon berdi. No'choni. Oho. 140 ming so'mdan no'choni beribdir. Siz aldingizmi taqsir bularni? Yo'q. 140 mingdan beribdir deydi shu uchun, ha? Yaxshi. 140 ming so'mdan beribdir tuğanlar. Oy, bu bozorni ko'rdingizlar, mana bozor. Qanchaga oldingiz, ha? Qancha deysiz? Aldingizmi? Qanchaga oldingiz? 65 mingga olibdir. Yaxshi. Arzon olgan o'xshaysa 65 ming so'm deydi. Yaxshi o'zingiz qanday? Ne uylar siz aldınız mı? Kim sattı mı? Cemon zor uylar ekan, ya, buni qarang.
Sizde mi bu? Kaçken aldı. Künceles degen. No uylar, aşağı zor uylar ki, ne? Uydunca anladıksanız krasivrak çıkasın işte. Yesin bilbey, alıngan okşayta bular ha. Жақсы. Aldınız mı siz? Şular be 85-90'dan alıp mı? Жақсы. Çoğun. No uylar көрүңүздөр buna. Жаңы jiптер байланып 85-90 миң сомдон алып тұр. Жақсы. Да айланалым. O жақта да. Буларды қаншадан алып тұр? Oo. 83-93. No çoğu 93, no 83'ten alınıp тұр. Ушул жака мына алынган уйлар турат. Көрдүңүздөр, чоң уйлары. Ол жакта букалар турат. Букалар көрдүңүздөр, уже турбалар бошоп шытыр-шытыр кетип атат. Мына жаңы букалар алынып тұр. Сурайынчы ким алып тұр? Bu букалар сиз алдыңыз тақсыр? Букалар алдыңар силер? Кайсы буканы? Шуну? Канчага алдыңар? 85 миң сомго мына шу буканы алып тұр. Bu полторашка экен жаш. Жақсы. 2 жаш болуп калып тұр. Канал сіздіке, подписковали. Күнжелес деген. YouTube? Ооба, YouTube. Мына шу көрсөттү да. Канча ет берет дедим мен? 200 килограмм. 200 килограмм. Моголарды ким алып тұр? Жаңы жиптер байлан. Канчадан алдыңыз? 73. Bir жарым жаш булар. 1 жарым жаш, 2 жаш. Булар толук багылы эле? Багасы өзүңүз. Бағал, сапал. Та канча ет берип калат эми? 160, 180 дейт. Могу 180 береби? Чоң экен, а? Мына кичике экен. Жакшы, ушундай баада алынып тур. Көрүңүздөр, алынган букалар. Мына чоң буканы канча деп аттыр? Кажайын жокпу? Мына токолдучу, токолду. Ээлер чайга кеткен окшойт, а? Тугандар, мына ушундай да көрдүңүздөр, букалар тарап бошоп калды. Biz mına Sokuluk pazarındагы сагын уйларды көрсөтүп чыктык, көрдүңүздөр. Biz videonu жыйынтайбыз, саламатта калыңыздар. Биздин каналга катталып, видеолорду жакындарыңыздар менен бөлүштүрүңүздөр.